Yesus Kristo ahok ari chola kan ahok kapejola kan tholbang so ari pentami budget thangda so tegam long nasi itu labang solam nasi langap aji puluhan te itu tak dopilan nasi hadak John kereni long temi kita kamdo nasi ni la kapre ni la kamdo lo sedami isi alang like bilama Bible long pulo alang like isi rejo usi alang hadak Bible long itu pan akatan namdo nasi hadak bilama alang li labang so Akhir klaim manji asom anta melada isayang ni pikira trok apen kebalong akan na bangke bilama ha kitchen pen kopi plang ni la kado wede me than me kallo busi labang so manji kana job labang so lam than lo la so busi je ko bilama Jesus Kristo labang so akan ha tamau la pena son halamang so Jesus Kristo pan kan pun jati la ka do ko be am meje lang le me thang ani ke hang kan le bang so kam ke bendan kali ko bila ma Jesus Kristo halamang so akamanji akapachi ko ke pan atage munere to pan ko pachini je pan je Jesus Kristo no ahok arnam la pen Jesus Kristo no ahok akapachi ko bangku akapachi dak je pan si halamang so akamanji alampen akapachi ko je pan si ini itu labang so New Testament along atage kachi jaka lo kemi lo itu labang so akape playing dam alang itu tegam long laban aku yang putulo lun poke belong pujo bangge katok kowe anta nimarlo pusi alandi pulo kasi katok kowe ta nimarlo pu halbang so lampen kamtadam ni bang kelalo kasi med halbang so akat halong sedang alang li chini pin lapen teklong li pin ke alang pan halbang so akat me idinu dan je pulo sedang med lun ke belong pu bangke katok kowe ta me nimarlo pusi alang halbang so lampen ajak hasro long togam lo asi halabang so alam kacinda manji bangke pini alang li halabang so alang li kaning je laban alang li iklem ji pu akam long alang li pan thang ke beng ke pan ave pin alang li lo pan karang chil pen alang li lagado we dwar jazi alang li halabang so akapleng alang le tum madak non kachi jok kimye lo le tum thega long laban ako kasi aku lo dahil itu cari dalam senang lasi lalo lasi pini ahok pe dalam mangge itu pam sande oke alang lipan nong kapace aceke pilama itu Yesus Kristo labang so haptang bong alang lipan isung kacicaji nangge lo lasi labang so alang ni ning karong padu pusi kena tu ke labang solam kudam itu lasi je Yesus Kristo alang di cross track cinang poku itu mapapen alang di kisung cicak nang poku pen labang so alang di kijusi alang di labang so ning karong labason tembi itu penana tembi ketan pandu lasi labang so kana jawab itu ngada Bible long pegang long lasi pini itu ahope kasina mangge bangke pini itu labang so pam sande pen itu akai long kosong si itu ale cepatu thegi ma pulu dan itu ngada nilada aberang seme lampang po machu ingko resi lapen kreni long atau damlam sedami itu teknologi laselada abang yang pernah tu bangke labang solam akali dando laselada itu atipi kita dam tu do lase jisu kadang hem kapang tirpu lase pernah tu bangke labang solam akatan sedami do laselada bangke kita bangke lan lo lasi Jesus Kristo labang so Jerusalem ludam dat pen labang so arni mamasi labang so kam tabe Jesus Kristo claim tekang no lasi Jesus lasi ni puluban ko Jesus kodam ham chipi ludam si ada kejor lapen kinam tu an pan tang tunglu laben tangka kilar tangka kilar tu hong plang lapen buthung kejor tu ang hoi thale yadlo laben alang li hala tu pan pulu ni hem apan ke kadam hem usi upo usi anam pulu lake hasro along taglo bonta nantum ke la dukai thor kincong tanglo asal dapat tu apan kitab pidam alam the bangke lobelo kopilma pulu tamte itu labang so pam sande arni pen itu karjong apan isi itu atawar lo bai tu labang so arni pen ba labang so
Bible ang David itu fan si karjong pana kacera asono taksi itu fan da tanamangke itu tanam lo. Lasi pinang tu mata lo jaga bangso kadong he tibi ke bangtir pulo. Lasi ahok lo Yesus Kristus lo bangso ke lo bangso kadong he ke bangtir stabe alang li ahok lo kadong he church he selang di dudam lo. Tapi hala bangso adi melong kita kelangan tumdu tapi kata apa pek akhirnya do kan pos hala bangso adi kapag church pan hala bangso di mungkin tegang lo asadak kita lapen kenam lapen kapag pek kata lai haruan temelang li sari ke alu pos langi ada itu pan thanlu sedami itu melakukan kasindang manji bang ke kublema arnam hala bangso alam samije murid tuhan ke alang like lamle bel loksi kithan masi Yesus Kristus hala bangso pen same murid tuhan kapasini je phan je hala bangso Jerusalem ro spelong alang lila bangso Jerusalem alam diludang pen hala bangso dimlong thelong je murid tuhan dak asom asom akai no ada asom asom kan tir thela pen kapra kapra ada akai no ke pen se thelong si alang li hala bangso karam tibi to konthir hala bangso example engam si hala bangso Jerusalem nong kito arara tu fancy halang salam si pangbar pensi halang salam udang lo ate ke jong si tu istigrun aning pi travel jong si langgang pulang ke singam ji ate ke dak pu bangke ngana tu mapang arpum ke kadang hemlo pusi detum fan pa lo akita bamdo Kasi labang so teng pulutan de Yesus Kristus labang so kadang hem tipi akipang thir alam mangke piletum hala bangso teme munir to pan akapachini je pansi alang li hala bangso alang li ke isi kachu behek mat pula alang li gadhalong se gadhabi se bangba asalang li isi kachu behek bana posi hala bangso teme Yesus Kristus bangke nang li nodak ba hala ke labusom le polang li ke udar desi alang li Yesus Kristus ke hala bangso patang hem tipi kabang thir pansi hala bangso dimolong munir to fan aning ke bejuru je fan munir to aning aku cipang thir je pansi hala bangso lampen si hala bangso Yesus Kristus thanu laso posi kupilama ile to fan ladak tuku bang le bono lasi nihema fan ki kadom hem pusi pupu pusi anam pulu lake hasrolong taglo bondar nantum gela to kai for chong that room lasi nihema fan ki kupilama kadom hem pusi ladak itu bible long itu fan thanam do atake kupilama ile to abang arpung lake kupilama itu segun long nasilang nam pulun itu abang arpung pahen ku lake Yesus Kristus lo lasi itu abang arpung pahen ku ke Yesus Kristus lo pulutan te kupilama aku dak hadin dak lo segun ni pitrop 19 pen 20 ni la lang ko po ni apo enak ko ilo kasi segun ni pitrop long lang nasana Kasadadan kita bangke nang litum abang arpung ke kalongam cher gitu gitu adim kadong hemlo lagi nang litum tin nidat ma labang sa ka jong tang cher nang litum ning alu do lapen anang sin nang litum panla nang pilo nang litum ahempu ke nang litum bithang kali bonta nang litum bonta anam sin nang litum ahempulo alang li anam bisin nang litum pan nam tan tan ke nang litum abang arpung ben anam nong itinam lasila bangso alam kipudang bangke lan loje Yesus Kristus hal bangso teme karam hem pangcher atake munira to fan akapachini je fan tabe munira to fan akapachiri to je fansi hal bangso alam hanam asi pini pili tum seme je hal bangso alam ben akachari nang je bangke kupilma purutante pili tum ahem ahem puke itu kali purutante itu ahem puke Yesus Kristus hano aposi alang li ahem pu bena aposi itu hadapat purutante ini itu bene ini hanglet dan ku bene makala ling akit benonji itu melong apa itu melongso apa beran dek nasi langgang purutante itu kupilma kecinta manje bang keje itu mako akapela langgang purutante itu apa anam seme itu pidang lo kusipu itu ba anam no kita no pulang ke si manggil itu main kupilama itu fan ke kupilama si
nang ko hat ka penisi bilama kibiwet hamu asun taksi bilama hala hem ko bisa kana ji mahala masul itu pan nang ji longso dulu tasar basi pini ke itu metang hem ko gredar ko si itu thang ni ke hang ni ko pisi pini ni ke hang ma bani ni ko pisi ake menon kai non ta mena ding hang le ni akle manji longso itu mulong ding ka ko ngi itu longso ga alam pilihan lang ke asal bangso Jesus Kristo ala bangso kadam hem kapan thir ka bangso lang itu masalah pet puludan ke je hala bangso hud Jesus Kristo pham itu akicak chelam sami itu dak thairam long asina itu puhidan tame nasi how lo itu bible ka puhi akenang so nasi itu nadak Matthew le Mar Luke John itu kiceng ben hak kijun ang lam pet puludan ke itu nadak Jesus Jerusalem pan akacirupu kalau bangsa lawan tapi tiramong. Atake Jesus Kristo Jerusalem pan akacirupu lama ni kupirma program ke mulai dalam ni Jerusalem lang ni ludang tanglong. Lasalang ni ludang ka rakhi semeje lang ni endo ahok anam. Tapi alang ni endo ritual kalau bangsa lawan itu dengeder pos alang ni kupirma Jesus Kristo alang ni sang alang asang ho tumpen kapre alang ni arong kapusar dambong lo asal bang so akidam bang puno hot meje trak teglong je alang kan kita inge dapat kan kasor sar je alang kan pinrem langsung sadak dupi lo lamang so peno posti je alang ni pe aning dupsi alang ni kacinu sini langsung nandolo kupilma bulu tangde je murid apa tang saya bang dulu lahir lang ampen patani Jesus Kristo alang kala bangso han bondo tapen pacini bondo sedang hal bangso aku anteme Jerusalem lang arok sepelong alang ipang kita di horizonte long si Jesus Kristo aning dublo si itu Bible long si tegang long masih hablo masih pinyang ni itu Jerusalem alam masih cetandang pertama ke masih pinang tu mangke hadap mangke kang thira rin put ipul sam tame do kasi pini hadak pinang tu mangke hadak Jesus Kristo kido dim na Jesus Kristo hang the dim na pen alang ni kichi dim opson akidam pen por hadak ningang sam opson kilong zon tame do kusi pulo sedang meja bila mahal bang solam ke lang dapat kurang ke pini tun ke hop itu manding ada pen tongsi itu Jiselo ahok arnang lutu jongsi tum dengki lo kurang ke pini itu nikang sam ke ini tum akaprek lapel itu anu kaprek long dam dah dah itu betang ni alo baru tum betang apa cini apa betang apa cek pende ini tum Kristo pan deng lo kurang ke halah nani long nikang sam tapi halah nani long Jesus Kristo halah bangso among tepen halah bangso Jerusalem kidu damas na taksi piling itu andingar lo alang di ningarong masih alang di Banglo masa masih itu misal ningarong masih itu denglo nanti lalu itu aku menai pam sande lo masih itu mata dalam gym masih ada lama pun pulau sampai itu dua lah masih ada John ang ipikili nili masabo ilang bangko Sebentar sini langsung kalau je kasi lata kapan ni kopil ma purudam te Jesus Kristo halabang so ahur halabang so bilma Jerusalem kidam purna hutsi hadak kaprek alang li hadak kiso ko pemetam ho kaprek halabang so alang tamang meram atang kan temi halabang so hutsi krem tikang Sedemi hal bangso je kupilma ladadak aberalang na pulunte Lazarus kichipen kam suralam temi hal bangso Jerusalem lulal unusi hal bangso kam temi lemno Nasi hal he lampen apot ang tumupang Jesus Kristo man kidin
laben je langsung sa bilang rem langsung hal langsung itu pegang long lasi halai he alang li akimi akiklem ben ko ba alang li langsung akiklem alang li langsung se akimi atau akiklem bom ben ko si mori tu mangke alang kan aning solo sampai kan aning ko dilo upil ma burudan te hala tu aning mate anam pen kele ko hatum ahem puke anam kele ko hatum aning mate ahem puke hatum long Syaitan pinang posisi Yesus Kristus akan klaim akan misen akan malam sedemi kalau bangsa pinang tu mungkin kalau nak faham kelang reng pasal taksi yang kelemahan klaim tu langsung posisi itu ini jauh itu yang bangsa pamsan dia ni kan tapi jauh itu kebenar itu maksud cek baru itu kebenar akli dalam di dos sedemi itu kelemahan ini pen itu betul aning kesempatan dia pan itu sebenarnya ada macam ni inkorasi ada kita dalam masalah kasih je kita macam Kristus kalau mengangkir masalah kasih ada macam si kapal kita kena untuk tapi kapal ada pinu an betul sehal bangsa akan tir asal kasih ini itu cuma tanam saja Yesus Kristus hal bangsa akan tir lagi ini itu mandingan lo itu makin tir itu mandingan lo aku cakap kalau bangsa yang positif apa tampil dengan aku kalau bangsa dengsi ini pada tu ahok bangsa arna bukan ahok ada cukup itu angkek kita yang lebih kecil kat itu leponnya jadi jadi kapal ni dina tempat kenang sat ni dina tempat tan pasal ni tempat tetapi itu mo anika nang sampai tu halang ke cari konon monji jadi ahok lawan kasi anikan kapag gitu kapag mungkin itu kasi itu anong baca jeng ben person tahu asal itu ada tempon ni kasi lahir lagi itu kenapa itu anak bangsa cuma tahu yang si kelentang sebenarnya itu kira itu punci kasi ni dipilih itu pan kelatalang na tempat tan kasi yang teknik dah kasi lah itu le anak lang tidak sebenarnya itu yang diceritakan so haso alam ikana ben karjut tak la kasi lalam kasi masalah ke gitu ini nanti tapi itu tentang background kita orang tu sebenarnya apa di Indonesia tu terima kasapan tu asal kita ini kerja orang itu masih pakai long nam nanti langsung bangke langsung tidur lagi hego pada benar tinggi pedang tu sebenarnya itu Bible long itu apa sih itu lemon ngoko nasa hala apa long itu yang dalam pos sebenarnya ada jangan ni pikir lah pendi pikir tu long bilang po nasa hala tu sebenarnya arbo kray si alang ipang kantun jisi ang baro laban hantu si pulo alam anong petenang employment pen kilang apa harjume kilong atenglo Israel tu aricu harjume kilong atenglo masih hasil har anang dengan masih anang lam kita nang bongte dalam pos kami tu apor lam tu pos inon tu masuk asli apa di pangkal nanjiban kilala masih bukan kan lo itu lah masuk asli itu dosi hemang kami cibido produk itu kita john asal akisun lagi asal mana rel kita akijak ilong yang so akilal itu itu pangkal poronan semua itu komen ini poronan semua Three dot kan boleh. Kalau sudah bangsa pan pangkal na kasih kasih bangsa ko na jadi jambung sampai itu kingkiran ko itu
bangso arbo la polisi Hela. si keja waktu baru pun mata kono na Yeah. jadi kalau bangso tu me so pa kantung karni seme la bangso Baik. arbo si use kono jadi bangso arbo itu mah hand lo akili kan foto Kela. jadi kami aku kira kami kidur muncul jadi